Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, nguzaniye amakuru agezweho aka kanya muri iki gitondo abyutse avugwa mu karere ka Musanze. Nk'abantu mwe ntabwo ibintu biba byoroshye, uba umeze neza ariko hari aho biba byagoranye. Mu karere ka Musanze ikamyo yikoreye inzoga ikoze impanuka, shoferi na tandiboyi barakomereka, inzoga zose mana nyagasani. Ngira ngo uri kubibona kuri aya mashusho, amavide yose mu muhanda, ngira ngo sinzi niba utari kubibona. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda, aho rwose imodoka yagize gutya iba iguye mu muhanda, inzoga zose reba ibiti yahuranyije byose. Urabona ko ni amwe mu makuru ababaje rwose. Twebwe nka Iris Rwanda TV twiyemeje kujya tukugezaho amakuru abandi baba batinye kuvuga, amakuru abandi baba bananiwe gushaka, ya makuru nyine uba uri kuvuga ati ni ya makuru ari kuvugwa i Musanze, ni ya makuru ari kuvugwa i Rutsiro. Twere kwibanda ku makuru avuga i Kigali, cyane ko igihugu kitari muri Kigali gusa. Ni ukuvuga ngo ya nkuru y'umwihariko yabaye muri Kigali, yego turayivuga, ariko n'iyabaye ahandi hose turayivuga. Rero amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano ni ibigamije guteza imbere sosiyete nyarwanda, ndetse kandi no kumenyesha amakuru abanyarwanda. Kora subscribe rero, ufungure notification kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Muhaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru yo mu karere ka Musanze, aho muri aka karere nyine ikamyo yikoreye inzoga yakoze impanuka cyane, ndetse shoferi na tandiboyi barakomereka. Saa 10:45 z'ejo ku mugoroba, ku itariki nyine 21 Gicurasi 2024, ikamyo ya Benz yari itwawe na Mutonesha Donati, yikoreye inzoga z'uruganda rwa Bralirwa, yakoreye impanuka mu nkengero z'umujyi wa Musanze mu kagari ka Kigombe mu murenge wa Muhoza, akarere ka Musanze, ubwo yavaga i Rubavu yerekeza i Kigali. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigombe, Bazirete Clementine, ari mu batabaye mbere, yemeje ko iyo kamyo yari itwaye inzoga yageze ahahoze hitwa kuri Etiru ibura feri igwa muri rigore. Yagize ati yageze hafi kuri Etiru, imodoka igenda yerekana ibimenyetso ko feri yacitse, birangira iguye, ariko ku bw'amahirwe nta witabye Imana. Shoferi na komvayeri bakomeretse byoroheje, bajya mu bitaro bya Ruhengeri. Gitifu yashimiye abaturage uburyo bitwaye nyuma y'iyo mpanuka, ati nta cyasahuwe kuko ikimara kugwa polisi yahise ihagera, nta kibazo cyabayemo, kandi abaturage bacu barumva. Iyo umubwiye ko bitari byo arabireka, nta kibazo na kimwe kigeze kihaba, nta n'ikibazo bateje, baje barashungera bisanzwe, nta cyasahuwe, polisi irahari, iri kuharinda umutekano. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, CIP Jean Bosco Mwiseneza, nawe yemeje aya makuru, avuga ko iyo kamyo yavaga i Rubavu yerekeza i Kigali ipakiye amakaze yuzuye inzoga za Bralirwa, ubwo yamanukaga yarenze umuhanda igwa muri rigore. Ati umushoferi yakomeretse byoroheje ku maboko yombi, ari kwivuriza mu bitaro bya Ruhengeri. Hangiritse imodoka n'amwe mu makaze y'inzoga, hangirika na rigore y'umuhanda. Arongera ati haracyashakishwa uko imodoka n'amakaze bihavanwa, iperereza ku cyateye impanuka rirakomeje, n'ibyangiritse biracyabarurwa. CIP Mwiseneza arasaba abatwara ibinyabiziga kwirinda uburangare, bakagira ubushishozi igihe icyo ari cyo cyose batwaye ibinyabiziga. Ngahe nguko rwose ibiba biri kuvugwa muri aka kanya mu karere ka Musanze. Iyi mpanuka rero ku bw'amahirwe ikaba itagize n'umwe ihitana. Ibi ngibi nyine akaba ari amahirwe. Ayo ni amwe mu makuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, ni amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko azindutse, cyane ko ari twe twenyine tuzinduka tugushakira amakuru nk'aya ngaya, amakuru uba utagira ahandi ukura usibye hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko wamaze gukora subscribe, ugafungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Munyemerere aya makuru nyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB yataye muri yombi abantu
abantu 10 bakurikiranyweho gusaba indonke. Ngahe nguko ushobora kwibaza ngo bimeze bite? Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abantu 10 n'abafatanyacyaha babo bakurikiranyweho icyaha cyo gusaba indonke abantu bafite ababo bafunzwe kugira ngo bafungurwe. RIB kuri uyu wa 21 Gicurasi 2024 yatangaje ko abafashwe barimo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo witwa Micomyiza Placide n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Ngarama witwa Uwayezu Jean de Dieu. Hafunzwe kandi Misago Jean Marie Vianney wari umugenzacyaha kuri sitasiyo ya RIB ya Ngarama na Tuyisenge Jean d'Amour wari usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga n'abafatanyacyaha babo. Uru rwego rwatangaje ko abo bafatanyacyaha batandukanye bafunzwe bakoraga nk'abahuza hagati y'utanga n'uwakira ruswa. RIB yagize iti iperereza rimaze iminsi ribakorwaho rigaragaza ko mu bihe bitandukanye bakoranye n'abiyise abakomisiyoneri mu gusaba indonke abantu bafite ababo bafunzwe kugira ngo bafungurwe. RIB yatangaje ko kugeza ubu abafunzwe bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye zirimo iya Nyarugenge, iya Kicukiro na Nyamirambo, iya Kimihurura na Kimironko ndetse n'iya Remera mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Itegeko nimero 54/2018 ryo kuwa 13 Kanama 2018 ryerekeye kurwanya ruswa rigaragaza ko umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke iyo ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo igikorwa cyangwa kidakorwa aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Ibyo bihano ni nabyo bihabwa umuntu wese utanga cyangwa usezeranya gutanga mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke iyo ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu kugira ngo hatangwe serivisi cyangwa se hadatangwa. Iyo byakozwe kugira ngo hakorwe ikinyuranyije n'amategeko, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse, yakiriye cyangwa yatanze. Ni mu gihe umucamanza wese cyangwa umukemurampaka wakiriye cyangwa wasabye indonke aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 12 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse. Ni mu gihe umushinjacyaha, umugenzacyaha, umuhesha w'inkiko cyangwa umuntu wahamagajwe mu nzego z'ubutabera nk'umuhanga wasabye cyangwa wakira indonke cyangwa wemera amasezerano yayo yose. Ibi ngibi rwose iyo abihamijwe n'urukiko yarabikoze ahanishwa igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 za ya mafaranga nyine yatse. RIB irashimira abaturage bakomeje gutanga amakuru ndetse n'izindi nzego zidufasha mu rugamba rwo kurwanya icyaha cya ruswa.